Selidbe, renoviranja, planiranja radnog prostora. Verujemo da već samo pominjanje istih izaziva napetost. Mi ćemo vam danas predstaviti jednu simpatičnu besplatnu aplikaciju za virtuelno uređenje interijera. Sweet Home 3D će vam pomoći da pre nego što krenete u bilo kakvu akciju premještanja namještaja, proverite da li je to dobra ideja. Nacrtajte tlocrt celog stana ili samo jedne prostorije i iz postojeće baze ponuđenog namještaja igrajte se dizajnera. Sreća, pa u izradi namještaja i opreme za stanove postoje neki standardi, pa je lako odabrati predefinisane stolice, krevete, stolove i sve što vam treba za opremu stana. A ako je vaša mašta u dizajnu interijera van svakog standarda, možete u bazu Sweet Home 3D dodavati nove delove namještaja. Kada sve završite u 2D, pregled ćete imati u 3D, dakle skoro realno kao da ste zaista ispremeštali namještaj. Preuzmite programčić sa interface.tv i budite kreativni, a to vas možda inspiriše da nešto i stvarno promenite u vašem životnom prostoru.